Biyag di tao. Sa dino ti ayan ni Cheska, apay adipay laagawid. At dapay lararamidan na iji pagadalan, nanang. Anya pay laang ter aramiden na ijay. Agikatkit din. Ti plano na katilupas na itaatawon ti panagadal na. Tapno sana sayang. Manuabulan laangan kat malpasan ti may nga school year. Dua bulan pa'y mutlaang di sikug na, nanang. Mabalin pa'y. Anya mabalin pay nga ibagbagam libe. Pamilya tayo ti imbaba inday yakapsat mo. Awagan man kit de. Ibagam tagawi doon. Sayang ti kwarta iti kastangar aramiden na. Napatpatag ka di ka na kayo ti dayaw ti pamilya tayo. Ngam ti mismo nga anak yo. Nailawan ni Cheska. Ngam di yo kumamatlaksida na kasta, nanang. Di mo kanunungan ti aramid ti kapsat mo. Tamangan no patisi ka kat iraman ko aguraan, libe. Sinayang mo ti adu a sakripisyo may kinimanang mo. Saan ka pa'y analpas iti panagadal mo? Ngam nagpasikog kakit din. Agsardeng kan nga agadal. Lepas ako maitaatawan, nanang. Tapno saan asayang. Talo abulan laangan. Kat malpasan ti school year. Basit pa'y matityan ko, nanang. Saanan, adula amin. Mangibabain kakit di. Libe, irwar mo dagiti kawas ti kapsat mo. Ha? Apay, nanang? Papanawon tan dito'y balay day ta babae. Imbabain na ti pamilya tayo. Anya? Nanang, pakawanindak kumano na ilaw, anak. Ngam ikandak kumapay iti may sagun daway. Tapno sulnitak tinagbiddotak. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. No si bibiyag pay day ditatangyo. Sigurado apagtalawon na kamulaang. Naimbag pa'y ni manang mo. Di mo latultuladen ni manang mo alibi. Sala nakirelasyon idi nakapagturpusan. Ngam si kamatan, ay na, jak amunuan niya ti sawagkan katyes ka. Pakawanindak ko man, nanang. Iso nga ako kusam aminan akagawaam, tapumanaw kan dito'y balay, tyes ka. Jak kayat ti mangibabain akamang ti pamilya. No kasta, pinagtalaw na katiinam? Uwan, Andrew. Kasano nga rodan? No, okay lang kan ka. Agnaudak ko malaangan iti balayo. Diyak pa'y nakasarita dagiti dadakkel ko, may papan iti dahi ta abanag. Awanan ti ang mukha pa na. Ala, makaammo di tantes ka. Agawid ta nga rodan iti balay. Iso na Cheska, nanang. Nobiyak. Nasaya at matata nakapasyar ka dito'y balay, may balasang ko. Uwan, nana. Naimbag arabi iyo. Ay, padamat kadwa masimang pa tandraw. Tatang, iso ni Cheska. Nobiyak. Agnaed ko man ti nobiyak diti balay. Awan nga minan ti daddo maapapanan na. Dagiti dadakkel na ngay. Pinagtalaw ti inana hindi na amuan ta amasikog, tatang. Anya? Anya? Masikog tinobyam ko na, anak ko. Wala nang. Dua bulan ng tisikog na. Ay naapay nga italang ay bagayo day tangay. Dua bulan mo't gaya man tisikog na. Pasensya kayo, nanang. Tatang. Pero bilang tapalubusan tayo nga agnaad ni Cheska dito balay. Saan nga taas sa pulan nagiti dadakkel na? Ay, sigun kan kwa na, pinagtalaw ka no ti inana. Kaasimot no saan tayo atulungan. Kan may sa, anak tamot tinakasikog kan kwa na lakay. Uy, namok na ita. Masyanak mo't laeng kanitis ka. Madalagan laeng ta mga nudatan to ti pagpupudutan nagiti dadakkel na no maamuan da pinagnaid ta dito'y balay. Saan mo't siguro, lakay? Kaasimot ti sikog na no saan tayo atulungan. Mala, pag naidin tayo nga ruden dito'y balay. Wen, tapno mabantayan tamot laeng ida. Sa bagay, kasla nasingpit mo't ni Cheska. Iso na lang ta. Ay, una yan, ta nailawaan damit
tayo ni ti anak ta. Daditan, iso nga aklunan tayo ti amay. No saan kayo akomportable? Oray agabang kami laangan kini Andro, nana. Ikan na kami laang iti makabulan, tapno makadiskitar kami iti kwartami. Ay, sana mabalin na kong. Agnaad kayo langan dito'y balay. Tapno mabantayan kayo. Kan tapno saan kayo nga gastos. Agyaman naklaunay, nana. Anya nga rodan ti planom ita. Kasano nga iti panagadal mo basang. Ituloy ko kumalat ta, nana. 3 abulan laangan kat malpas kon ti second year college. Masayang anak ngamin. Kaba alam ka di pa, ibalasang ko. Wen, nana, basit pa'y ti sikug ko. Numalpas ko ti second year college, agsardengak pa'y. Tapno maipamaysak ti atensyon ko iti anak mi kin ni Andrew. No kasta nga raod, masapol nga agpa-check up kain ton bigat. Tapno amu tayo, no anya dagiti rumbang at tumaram a vitamina, Di ka madanagan. Da kami ti makaamu iti kwarta magastos. Agyaman nakmanan, nana. Ken tatang ken nanang meten, tiyawag mo kada kami. Hello, Cheska, ading ko. Kumusta kayon, manang? Ay na, nasaya at matlata Ay, kailiw kan ading. Uray siyak mo't, manang. Kailiw ka mo't-tan. Kat, kumusta ti trato dagiti dadakkel ni Andrew kan ka? Nasaya at itrato da kanyak, manang. Kinapudno na, ninanang na timangkad kadwa kanyak no ada check up ko. Kaslapudpudno nga anak titrato da kanyak, manang. Kasta aya. Kat, ti panagadal mo ngay. Okay mo't lang ang manang. Bakasyon mi inton umay alawas. Adda ka di pa allowance mo dita? Adda pa'y manang. Ikan kay ti kwartam Saanan, manang? Nakababain mo't kan ka. Amok ayur unungan nyo kini Manong Ricky ti kalay sayo. Wen ngam amok akasapulam ti kwarta. Asino ti kasarsaritam libe? Ni, nakayong matgayam nanang. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo kunak? Ay kwa, ni Ricky nanang. Agawid ka no dito'y balay inton umay halawas. Ay, kunak lakit din no ni ading mo manen. Ha? I-block mo ti numero dayjay akabsat mo. Kita ta apo ko ta Bertaw. Ay na, kasla ni Andrew mo lang idi ubing. Wen nga rod bakag. Kayong ingas na launay. Ay uwang gayam. Ayan ni Andrew. Ape di mo kadwa. Di mo ka di imbagakan kwa na nagpas ngayon ni Cheska. Jak mat maawagan iti cellphone na. Awan ni Jibalay. Ang mga no nakainom manen. Kadwanan sa manen dagiti barkada na. Wen siguro Dayjay pa'y magtikunam. Ay, talaga narigat na mabagbagaan dyan akta. Agbalbaliw ko man ata dan putot na. Tijak pa'y kayat, intugot naman ti motor na. Agmotor lata nga ore na bartag. Ay, bagbagaam to man lakay. Delikado ti kasjay nga aramidon na. Pangasim ko tagbalbaliw ka ng draw. Adan putot mo ng gasta pala ang tar aramidam. Day talang matayan tiragsak ko tatang. Panagkunam ka day kat nasayaat ti kastangar aramidam. Imbes as si katikadwa ni Cheska iti ospital iti nagpas ng kayo ngam awan kamay. Sana bali nagawid akong tatang. Pangaasim na dumngag ka iti pamagbagamikan ka. Hustaon ti barkada. Nagitikit di aginam ti pangrunam ita anak ko. Ora ta jakmot ida isuksok at tatang. Anya asaan, ket no kasla napatpatag pa iti bisyom kan lagi ti barkadam ngam ti pamilyam. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may nga ama anak ko. Baliwam ti kasta nga aramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Sa dino manen ti papanam Andrew. Di nakman pakibibiyangan, Cheska. Imbes nga glaba ka kuma, tani, jak pa'y makalaba. Anda ni nanang. Isun ti mangilabay ti lampin kan nagsukatan ni baby. Anya? Agrobata ka, tanay.
Agur oray na iti barkada kiti paradaan. Pangaasim ta di mo ipilit ti kayat mo. Tulungan na kumamot ang mga awir iti anak ta. Winto? Saan pa nga itatani? At dangarod papanak. Anya ka matan, di mo matan dangdanggan no day pagak. Saan ka matakas tayo dekat? Tapno ibagakan ka niya, Cheska. Barkada kung dagijay, sakbay anaam mo ka. No kasta, napatpatagdangam da kami iti anak ta. Kasta ka diti kayat mo pagparangan, Andro. Nay, apayan, balasang ko. Agsangsangit ka, Mart. Apayakas Jenny Andro nanang. Impilit na lata ti remor. Linapdak ngam dinak matani pang pangag di anak yo. Nala, bayam tabagbagaan min tumanan. Ay, talaga nga dawul-wul-wul day nga anak may. Ala, umay kakit din tamangan tayon, wan. Sa anak pa yung mabisin nana. Ay na, sana mabalinti kasta. Masapul amangan ka iti husto nga oras. Tapno adamot taraon ni baby. Awan pa'y kit din ganas ko amangan. Kapay tararamidan ni Andro nana. Ala, lipatem pa'y laang tararamidan ti anak may. Di ko maanak yo ti panunutam, Cheska. Kaasay no awan gatasan na ken ka. Iso amanghan ka, wan. Aginroll ka nun ni Cheska inton madamdam halakay. No, anya ti kayat na suportaran ta bakay. Tanay, saan mo ta kayat ni Andro ti agadal? Wan nga rod saan na sumrek ti adal kan kuana. Gapo iti bisyo kan barkada na. Ay, agnakam tulat ta siguro, jay anak ta. No mangrugit ti klase na Cheska, si kanto pala nga ati makaamoy ti apo ko ta sakmat tiyang trabaho. Kanya nga rod ngay, wanan anusan ta bareng makalpas ni Cheska iti panagadal na. Agrubuat ako nanang, tatang. Nagananad ka balasang ko Adtoy, nayon ti kwartam, balasang kao. Saanan tatang? Adamat inted ni manang ko akwarta. Awatam kit din. Naimbagla kwartam mo't Di ka agbabain ka na kamay. Kasla anak ti pangibilbilangan miken kan. Tanuan yaman ti pagkurkurangan ti anak miken ka. Da kami, adadakkel na ti mangpunoy ti dayta. Agyaman ako unay kada kayo, tatang, nanang. Ni, anyat aramidam dito irwar ti pagadalan mi manang libi. talaga ginagarak ti imay ditoy. Takayat ko nga ibaga iti personal nga agkalay sa kamin kanimanong Mariki. Ha? Kasta ka di? Congrats ka da kayo, amanang. Ay na, agyaman naklaunay ading ko. Ay, umay kanto Sana mabalin nga awan kanto. Ni nanang, manang. Ay na, di mo panunutan ti ibaga ni nanang. Basta ti kayat ko. Adda kay ti special nga aldaw ko, ading ko. Makitan tuman, manang. Gumurak kan kano di ka umay. Ikuyog mo ti anak mo tapno makita ni nanang. Bareng maayayo tirik nanan no makita na ti apo ko na ken ka. Di na kami pampansinan ni nanang, manang. Ay na, di mo lata ni kaskaso. Nangato ti pride na. Mano atawunan ti napalabas. Ngam di na pa'y lamaaklon ti nagtungpalam. Agawid kaming sa langan, manang. Nalpas matan ti seremonya ti kasaryo. Saan na mabalin? Di kay piagaw-awid. Pangaasim. Anya mo ti kasta nga aramid mon libe. Anya man ang ti pagpungpungtutan nyo ay ananang. Apay adi mo imbagbaga nga imbitado gayam day di atches ka. Siyempre, kabsat ko. Uran niya pa'y tinagbidutan na kabsat ko lata. Kan anak yu lata nanang. Noon niya man tinapasama kidi, lipatin nyo kuman. Pakawanan yon ti kabsat ko. Mangibabain day di atches ka. Sapay kadua na ti anak na nga imay. Anyalat sa wunan dagiti tattao anak kakita kadakwada. Ibagada na sapa si marampiting. Sana bali at agad-adal manan ni Cheska nanang. Awan bibiyang ko iti dayta. Kandag iti dadakkel ti nobyo na timang papaadal kan kuana. Awan bibiyang ko iti dayta. Basta nadadaulan ti panagtalag ko kan kuana.
Happy graduation, ading ko. Agyaman lang unay, manang. Nana, tata, agyaman ako na ititulong yu iti kabsat ko. Awanan yaman na, balasang ko. Pakaragsakan may timang tulong iti kabsat mo, balasang ko. Ay, mababainak nga ron. Tasipod nagpas nga iti kabsat ko. Aging ka itata naggraduaran. Nakayulat ta timang tultulong kan ko na. Ipagpagapu mi iti apo ko may, tanay. Kasjay mo nga ro dyanak may. Awan pakibiyangan na kadagiti agina. Iso ada kami timang pumpuno iti pagkurkurangan dyanak may. Ay, huwag gayam. Adain sa gana mi apagsasangwan ni Jebalay. Umay kayo Ay, wana nana. Anya? Masikog kamanan ko nam, Cheska? Wen Andrew. Oo na yan. Ni, apay kasta ti jar mo. Ni nanang naragsakan idinaamuan na ama si Kugak. Ngamsi ka, kasta ti reaksyon mo. Gastos manan day ta. Ag-apply kang aminan iti trabaho Nakababain mat kadananang kentatang. No aging ga itakit isudalat ta timang pakan iti pamilyata. Si ka nga ron tinakaadal. Di si ka tirubang agtrabaho. Anya, Usaram ti inadal mo tapno da serbina. Anya ti serbi ti inadal mo, no di mo mo ti apply. anya. Apay, awanan planom amang ikasar ka ni Cheska, Andrew. Di kamot agdisnudo amang ibaga iti dayta. Saan na masapol dayta, tatang? Anya? Duwanton ti anak yo ka ni Cheska, anak kao. Agkasar kayo kit din. Sa anak pa yan nakasagana, tatang? Anyan? Duwanton ti putot mo. Ngam saan ka pa'y lagayam anak kasagana? Anya klase ti panagrasrason ti kasta, Andrew. Rabiin nga maawampay ni Andrew. Jak amaw no sa dino man ang tinapanan na. Awan mat-reply na iti-text ko. Inawagam latta ko man Agri-ring ti cellphone na ngam di namat sungbatan ba kahit. Ay, amangan no nabartek manan. Jak amo Amo na amasikog ni Cheska. Kasta pala ang taaramid na. Naala naman nga may ti sweldo na iti construction. Iso anapan naman invasion at ikwarta na. Makangag mananday jay kanyak no agaway. Roseng. Roseng. Tagtagainip kan sa. Ay, nagmaditi na itagtagay na kulakay. Anya ti tagtagainip mo aya. Ay, wanggayam, nagawid ka din, Andrew. Awan mo't nangag ko nga ungor ti motor si Mangpait. Mga no naturog man na, ini ti ayan ti barkada na. Amumutan jay anak mo. Agawid no kay kayat na. Ay, ada awag mo. Baro mo ta numero na ito eh. Hello? Ay, anak ko! Apay ka day! Ayan ti anak ko! Anya? Saan? Saan na po na ita? Oh, apay, pandat na pasamak. Diyan nagtalakay! Awanan! Natayat! Anya! Andrew, apay pinanawan na kami Matip karam ko matipakinakam mo balasang ko. Awanan ti madagkalan dagiti anak ko nga amada nanang. Natayan ni Andrew. Di ka madanagan. Uray awanan ni Andrew. Tumulong kami latakin ka. Saan na kayo abay-bayan kadagiti apo ko may? Apay nga ita ka lang anagawid. Itay pa'y nga urayan ka. Sa dino tinapnapanam aya, kunak man no napan ka nagpa-check up. Kalkalpas lang ti check up ko, nanang. Kat, kumusta ti check up mo? Masikog kamot siguro, nanak ko. Nanang,
Mano atawanan ngagdenden na kayo kiniriki nga asawam. Ngam aging gaita, di dakmet la maipaayanan iti apo ko. Saan tayo nanamnamaan day tananang? Ngamin, siyak tayan ti diferensya. Manon a doktor ti nagpakitaak, kat agpapada ti imbagada. Sa anak, ama ka anak iti uray kaano man. Anya, Sa dino tayan ni Ricky nanang, nakita yu kadi? ay, pimanawin ti asawam anak ko. Anya, Nauma siguro na iti kastoy akasasaad diyo. apay a pinalubusan yu api manaw. Awan na aramida kanak ko. Linapdak, ngam talaga adisididon a pumanaw. Naupay siguron kan ka, tadi mo maipaayan iti anak. Anyan. Sa bagay, nabayagan anadlaw ko abim maaw ni Ricky kanyak. Ngambasol ko kaditi kastoy akasasaad ko. Apay anaramid na ti kastoy kanyak. Kasanuak paitan. Ala, aklo naman ti amin, anak ko. Sana bale, tada akmat. Di ka baybayan, anak ko. Itaman pa'y nga umawag ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, Cheska, anak ko. Kumusta kayon ngay? Kumusta dagiti apo ko? Ah? Nasaya at damot, Nanang. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Kastoy, malmaldayan ako. No saan ka abisi? Umay munto manipasyar dagiti ubing dito'y balay. Kaya't ko ida makita, anak ko. Ha? Orayan kayo wan. Ay, sige, Nanang. Umay kaming to. Nakaturugan ti apo ko yun, Nanang. Ipaidayo pa'y laang ijay silid. Tapno saan kayo amabannog amang ubub ba? Sa anak pa'y mo't anabannog anak ko. Ay nakaayayat dagito'y apo ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko ang nakakita ka na kwada. Nanang, Kasto'y gayam tirik na ti adda apo ko na. Ay nakaragragsak gayam. agyaman na, tanaaklo nyo matlaangan dagiti apo ko yun, Nanang. Pakawanan na ko, anak ko. Bindot tinaramid ko iti kalabas. Saan amay parbang ti kastyay ngay naramid ko kan ka, anak ko. Nanang, nabayagan anapakawan kayo. Ikarikan ako. Sulnitak tinagkurangak kada kayo. Iso ano mapalin, ikanak ko maitigon daway ko abumawi kada kayo. Babaan iti panangaw-awir ko kadag iti apo ko. Wala nang, mapatganti kayat yo. Anak ko ay agyaman na aktasan na kaginura. Ipatpatag kayo kadag iti apo ko. Ipatpatag da kayo mat, Nanang. Biyag. Di tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang. Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkaagiskwilan, wan. Wananang. At damot tantay danom mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. Wananang. Thank you, ah. Alamapan ka na nako. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingkaurayon ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige, mapanak nga rudan, Nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri.
Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, ingkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbaglakit din ata ada ugot asida kita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Ngam ita, andan ugot. Ay, amon di ka. Naimas ti mangan nada sidaan. Ay, nagimas ti sidaan. Uray sa andak akayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlatang nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan ngamjak ka ba ulan ti mang paadal ken ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumet asisyak laeng amang isaksakad iti panagbiag ta anak ko. Kayat ko ti maka-eskwela, nanang. Ay, anya nga rod ngay taramiden ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal ken ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapay laeng nga ag-eskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laeng ken ka, anak ko. Uwanan nanang. Damag kong agbirbiro kano ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay? Adda ka din ni Papa, ang balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na ken ka. Ta saan nga papautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas ken ka, nana. Ha? Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin ko na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti pa nagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaw ng diti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw ng mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaunen. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pa nga to Tani, narigat no minor de edad. Amangan no madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y lanay enroll, tawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito'y balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sergiano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wen, balasang ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Nga ikaroyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, un, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na'y kada kayo, sir. Awan na nyaman na. Basta say-saya atam ti agadal. Tapno saan na masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay apagadalin nyo day a melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti inana ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen,
Isti inda iti inanakas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay, katbayamano kas tati kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay, kasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun, ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, kumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay. Ado, paramidak. Bye. Bye, Mama. Apay ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na kanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo ama mirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko ha? Kahit itid kulay di kalban iti allowance mo Sa baliday di Adda pang usarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano ti agaramat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo boy a tao. Estudyante ka pa lang, ngam grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa. Di kay kadi madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumutin ti mangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yu kanyak. Tapno awan maibagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo ti into na rem. Agadal ka ana imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya't tiawag ko kan ka nga agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kursok ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Sana balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Saysayangam la ti kwarta ni Papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisinak. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay. Taadda pa'y ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak. Ipadas mo. Umanaykan ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Ket napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod agita anak ko. Manungay, nanang. 35 day tabado. Kun iti laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan yung nga ruda, nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo.
Masukatan matlangan di bag ko. Thank you, nanang ha. Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na imbagwan. Uwan, nanang. Kat no makalpasak ton iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak ton tagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uwan, Laika. Nagragsakan sa ita, Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuang amin. Kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saanan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa. 35 tibado. Kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam, Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha? Grabe kamat. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami. Wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Uwan lay ka. Iso nga ita makagatang kami iti bag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Ta saan mi anapadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo, iso amamirmiraot kayo. Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina, tamairan ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo at talaga. Ha! No siyakla ti mapatulok. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Mananggundang way kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagito abadbadom. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itin mo ka ni Melody ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di ang babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung ninginaan amin agamit ko. An-anum ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a Melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. DJ rot-rot itadyo kankwana. Taiso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikasta nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masurunak kaming. No apoy apag-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagi jay nga agina, Papa. Period! Papa, agsardengaksan nga agadal. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayon ka ngagsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka kat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardeng. Makapa-stress mat ngamin ti ag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man Didak ako? kumamit pilitan, Papa. Ah. Nabanugak nga ron. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya.
Umadanin ti panagturpos mo, anak ko. Wan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti Aldaw. Graduating ak kaya man. Wen nga raod, ay nakaragrag sa kakanak ko. Makasangit ak itinakaro a kinaragsak ko. May sakan toon a profesional, anak ko. Wan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin, tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addan ton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Wan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayag ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Jano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga sana di tati pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta, ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama? Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma, tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama? Basta di mo ibagbaga. Si kalaang tinangibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kuna ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Apay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan nam. Kaya't nagamasorpresahan ha. Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyak te kaduam dito airport ita. Saan, papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masorpresa mat ni mama. Anya? Dayjayan ni mama, papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, papa. Ang mga nuka-anakan na anakagiddan na anagawid. Takatawanak sa lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay ana-aramid ni mama ti kasyay. Makaumotib. Agbiyaga. Nabartak kayo manan, papa. Inaldaw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timadi ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na jabrod. Ngaman niya tinsubad na. Ala, huston, papa. Aklunan tayong tinaramid ni mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sergiano, agintinom kayo manan agmay-maysa. Awan na, sir, bitibiyag ko. Sir, aywan kayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mi ti ado atulong yaw. Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan nakagsing-sing, Hermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita.
Da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang no da kayo kan ni Papam amang saksi iti pa nagturpos kon, Laika. Taapay pa lang. Kaya't mo tagpasikat. Tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal. Tapno jak maawatan ti kayat mo ama pasamak melody. Pasikat ka. Papa, kaya't kung tag-eskwela. Ituloy ko manen ti agadal. Tapno mailipas ko ti kurso. Lading ita kanak ko, nga mawanan kwartak. Nabaybay ak ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramaten ta ita. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay. Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso anapiktaran dagiti negosyo ka. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kaya't ko ti agadal manan. Awal kam ti inam. Tayo so ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Ngamawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni ti asawa na. Anya. Kasano ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talga na trabaho. Kaya't katulungan. No kayat mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a salita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Kan, lipatan mo tinapalabas. Di ka madanagan. Saan ka nagimuna iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabayin. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na nag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka ni Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Kat no kasapulam di kwarta, di ka kumaagbain nga umasidig kanyak ha. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan, Melody. Nagsaya at ka, tao. Biyag ti tao. No kasta, agawit kan dito Pilipinas, ana? Wen saling. Iso apagsaganaan yun ti anak yo. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, tayso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agkait, anyangal daw ti sangpot mo dito'y Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon tita.
O sige nga, Raud. Di ka madanagan. Tabarwa talaga ni Alvin nga anak may. Para ken kalaeng. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para ken kalaeng ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to na manugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awang pay nubya na. Kay kuna naman nga danubya na. Kung kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatyamot. Ay kit mayat ano dinan pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tan singiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo amay isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyaman nak iti dayta panagayat, Alvin. Ay ayaten kamat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man. Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mangrabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di ka agbabaing. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipapabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakat na kapili mo tanitinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siyak, sa anak pa'y mo't amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kaming taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat ni ispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupa launa itinubyak ti diyo panangayat kenkwana. Nagado amabalin mo nga armandita. Ngamapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona no ti asawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatek ni ispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Diyak kaya ta katawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kung kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrawd. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan kenkwana. Kit ado ti kwarta day jay agayem ni nanang mo. Ay basta diyak kayat, tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Aniya! Pasensya ka niti impakita da nanang kintatang ko kin ka. Ispe, Oh, apeng arod nga agluwa ka. mababainak lang amin kin ka. Kin masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay anagawid tayo balayo. Sinaga na akong day ta reaksyon da.
Tapno sa anak unay amasakitan, sinakbayak. Ispi, Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay ajarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albeng. Anya? Tatang. Kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya daya babay, Albeng. Saan tatang? Mutlagayam. Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi kayat dayja babae para kan ka Alben. Tandaan nam dayta. Agtaraytan ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si Katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Nyam di agtaray. Amang ano dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang arudan. Anya, Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramidin dagiti dadakkel ko. Diyak kayat nga inakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pay ladya anak mau. Bakay? Ay na, awanan. Nagdanadan ija una ano biyan na. Ha? Nagabangda ka no ija ili ti pag nagdandala kay. Anya? Talaga natangkan ti ulo na dyan nga anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga ron tayang da? Wan, intad ti gayam na ti address da ija ilay. Isumot la sana nagawi di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Ta nagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Addan samot na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak kau. Ayan ni Alben. Kuha, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kamay. Sige, sumrek kayo, tata. Ala, mami nakawis mo ta pumanaw kan ditoy, espay. Why? Alam amin ay nakagawaam ditoy. Tapumanaw kan. Pasensya kan Di na kami kumagurguraay. Ngumadang amin sa balay apang yasawaan may iti anak may. Anya, Wan, iso alading itin mi Hanggang nasaysaya at no panawa mo anak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan no di mo sinaan ni Alben. nana, addan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo. Agsikog ka nga ta. Alan, ako kusem amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpakpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isa pimanawan. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. diyak ngamin makontak si cellphone na. Di mo't adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi dan. Mapanak ije lugar da, nanang. Ay saanay? Apayaya di mo amo ti sao, Alben. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsaga na kakide. Na mabiitan ti sa sangpot ni Ana. Manipod abroad.
Musta, Alvin? Okay lang, Nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano. Anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Aha. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, Nana? Alakit din. Awatam on. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, aday ta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, Nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatan tayo ti motorsiklo. Ha? Kwa? Saan? Ay na, mabain la day ta. Ha? Kaya't nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan ang matagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, at ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay mo tintikas tangan aramido nyo, Nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay kamatan, anak ko. Apay nga mga imutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak, dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbang pet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangput ko. Ala, umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay uray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay basta imbati naklatan. Iso apasensya kan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman te manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Inton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana, Apayatap-tapaya ti ulom. nagsakit ti ulo. Ana, jakla kayat nga ibagakin ka. Apay, Jaka mo. Masansan ti panagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. anya, tinasayaat, ipan ka iti doktor, mabitlaang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta, saleng? Lakay, adda kano tumor iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro.
Masapula maopera jay anak ta. Umay kami mahan, ana. Kumusta ni Alvin, ana? Kasjay. Marigatan lata. Manipod na opera. Simabalin ti attitude na. Aniya? Ala, sumra kayo. Takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyan ka mo. Aday wandak. Di kay mo ama mo. Ha? Apay nga akas tamod tinti bagbagaham anak ko. San kayo nga mo? San kayo ama mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublinto matla ka no ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagidan. Burangan! Ha? Ay na. Di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaat. Itulod ka laangan iya balayo. Saan kan ang maanusan nga asikaswan? Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya. Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? alakat, ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi dito'y balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpakpakaasya. Palubusan dak ko maamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga yung karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man. Mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga lady ka ng iji kusina. Ayan ni Ispay. Bakit? At ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti ama ti sigog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta,
pag naudan tapay la ditoy ni Espay. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. Aday ta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag kawan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, Espay. Manipod dimdan ka. Kasla si Maranta ni Alvin. Ininutan ti pa nagimbag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, Espay. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabais. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagtagtag ibasit may kan kaiday. Pagbababawian mi, Espay. awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Biyag. Di tao. Dona, napagnumuan mi kadagiti kakabsat mo. Asika ti pagtuluyan mi nga agadal iti kolehiyo, anak ko. Ha? Agpaiso nanang? Wen, iso asaya atom ti ag-eskwela, anak ko. Tapno makaturpos ka iti kolehiyo. Uwan nanang. Promise. Agyaman ka kadagiti kakabsat mao. Ta isuda ti nagpabigay. Kaya't ko kumamit tagtuloy nga agadal. Nga marigatan dana ng kantatang. Tamakitaltalon dalaang. Oresyak, kahit kumitag tuloy nga ag-eskwela, ang amawan mabalin ko. May salahan ka no kada tayo ti kabalan na ng kantata nga pagadalan. Wando na, napagnumuan mi asikalaangan tagtuloy nga agadal. Ta sikati kalaingan kada tayo nga kakabsat. Sikati kanayon nga agtap iti pagadalan. Agyaman na kiti panagtalukyo kanyak. Kat ikarit nga agadala ka na imbag. Ipasigurado kada kayo ang makalpasak iti panagadal ko. Kat da kayon to ti pangisagutak iti baligi. Anya ti planong itamanong Ben. Mapanak iti syudad, ngayon ti gayam ko. Agpaayak a helper na, Elsa. Sika nga Kaya't ko kumamit tagtrabaho iti syudad. Ng pampanunutak dana ng kantatang. Awan kadwada dito'y balay. Iso apang panunutak lang ang taglako iti barbecue dito sangwanan ti balay. Mayat na panunot mo ha. Dalan iti sango ti balay tayo. Iso asigurado nga adu ti gumatang. Ang pangalamo iti pagpuuna mading ko. Lukatakton aja alkansyak manong. Ay na, nasakit man ang tisakak bakit. Ay na, limtag man na Ay, nasubraman nga minang tinangan iti maiparit iti kalman iti kasaran. Amom abawal kan ka, ng pinalaluan mo. Uwin nga road. Naimasak ngamin tinagsida. Italang amin na makasida kiti kasjay. Ala, siya kung ti mapanagsibog kadag iti mulat anatang, no di mo kabailan ti magna. Ay, nasakit no magnaak bakit. Ay, ano sampay lang aruda. Wen lakay, ay abak pailaeng ni Elsa, takadwaan nak nga agsibog. Uray ta saan ang naglako iti barbecue ita. Agawid kayo nanang, talupas ko ti agsibog. Ado pa iti sibugam, anak ko.
Tulungan kan tapno malpas adagos. Saanan? Kabailak day to'y. Ingkay kat kitaanin ni tatang, taamangan no mabisinan. Ingkay ilutuan iti kanan na. Sige nga, Rod, anak ko. Hello, anak ko. Kumusta ka ditan? Nasayat mo't nanang. Aywan, isungay mawagak, tanagpauitak iti kwarta. Mapantuirwaran ni Elsa, tagumatang kayo ti kasapulan nyo di tabalay. Apay, nagsweldo kan aya, anak ko. Wen nanang, Agurnong ka iti kwartam. Di mo ipawit amin ti sweldom. Taad dapay mo't kwartami nga uray kaskasanaw. basta alaan nyo tanyaman nga pauit ko. Isupay apang nayon nyo iti pagadal ni Donna. Aywan, kumusta ni Donna? Kasjay nasaya at mo't ti panagadal na. Ala nanang, bagbagan nyo akanayon na. Tapno makalpas iti panagadal na. Ay, sige, tagrupot kami nanang. Agitulod kami manan iti sabsabong iti Manila. Bye! Sige, anak ko. Bye. Oh, at iti allowance mo doon na. Agyaman nak nanang. Aywan, bayad akong di balance ko iti pagadalan. Siyak lang aminan ti saan ang nakabayad. Apay no makisarita ka payla ang anak ko, tainutam abayadan. Kababain, may mayat no bayadak aminan. No damot la pagbayad ko di tayag yun, taparehas matlaang. Paggatang mi kumay ti abuno, di ituldulin ko akwarta anak ko. Damanang kan manong ngay, awan ka di kwartada. Di damang mangtod ka da kayo aya. Mangmang tadamot kiti, anak ko. Yag yung arudan ti pagbayad ko nanang, tapno malpasan. Sige, mabiit laang arod, anak ko. Nanang, tatang, mga sawa kon. Apay, awanan plano mga agiskwela, anak ko. Kaya't ko tagtuloy nga agiskwela. Nga masikog mo tan Genoviak. Tada ka din ornong mau nga ramatan nyo nga kasara anak kao. Adamat ang tatang. Uray, simple la akasar ti angayan tayo. Doon na ading. Pasensya ka, no jak pala makatulong amang titition mo. Dandani nga minan aganak ti asawak. Okay lang manong, mawatak. Awan problema iti dayta. Di pa ila Elsa ti tumulong kadananang kantatang. Naimbag tulo na makapas ngayon ni ipag mo. Makatulong ak tumanan kada kayo, ading ko. Wen manong, sana bale. Makatawan lang ang tiurayan. Agturpusa kun iti kolehyo. Nanang, tatang, agpakada-kada kayo. Tay nakagtrabaho iti syudad. Adda pagtrabaho ak ijay. Ay, trabaho mo nga ija anak kao. Waitress iti may sa restaurant, tatang. Aganad ka ijay anak ko, di ka agliway nga kararag. Ni Apo timang tarapay kan ka ijay. Agyaman ak nanang. Ay, nakapsot mat nga mintikita iti panaglako iti barbecue dito eh. May mayat iti papanak. Tamayat ka no ti sweldo kung atigayim ko. Saan mo problema hindi pag-aabang mo dito syudad? Tag-stayin tayo kada boss. Nasaya at nga rod no kasta, Gigi. Sana narigat trabaho dito eh. Tilang pakabanugan tayo no weekends. Tanagad-ado ti tao. No weekdays ay relax na relax. Kasta ka different. When? Iso apat check saan ka ma-pressure kan ma-stress iti trabaho. Ay, girl! Talaga ka di ka nagtuloy ang nag-eskwela? Saanan, friend? Ay, napahingay. Awanan balak mo amang ituloy manan? Saanan, friend? Taawan pagadal ko. Kanisa na bali. Taumadanin ti panagturpos di burida kakapsat ni. Okay lang kada kami kinimanong ko. Nga uray saan kami ang makalpas iti kolehyo. Basta makalpas di kapsat mi. Pakaragsakan min dayta. At least, adamay saan nakaadal kada kami, Gigi. Nanang, tatang, inton bigatan ti graduation ko. Ay na, kamaudyanan na. Makaturpos ka matlaang anak ko.
Agyaman kami, ta sinaysayaat mo tinag-eskwela. Utang ko ti amin ka na kayo, nanang. Tatang. Ay, maragsakan kami anak kao. Kahit sapay lako ba, nagtultulo yan, ti pananggunod mo, kadagiti arapaap mo iti biyag. Inakagtrabaho, nanang. Tatang, panawan kayong ditibalay. Sige, aganad ka anak ko. Wan, nanang. O sige, mapanakon. Kasla ka ano laeng, edi agad adal pa iti anak ta, lakay. Ita, may sa profesional. Napintasan ti trabaho na dito'y lugar tayo. Bakit? Apay anak ka rupangat ka, lakay. Simrumanan ti sakak. Limtag ngamin manay na. Ay na nagsakit pa ti sikat ko. Ay, agin anak ka pa'y laeng. Di ka pa'y lamapan ijay talo. Wan, ay ka ba ilang timag na. Pasarayag sakit pa iti tiyan ko no daduma. Anya, ay kat mapantag pa check up Narigat numabaybay anday ta. Ada kwartaya. At dapay matay duldulin ko ang naglakwan tay tinatan. Ala, agrobot ka, taintaag pa check up. Imayak, taumayak ko maumutang iti kwarta mading ko. Sikatin na panunot kong asitgan. Tas asidag dito epapanak. Tagpadatang adda dito syudad. Katun manuti ka sa pula manong. Apag iso, nagsweldo kami idi kalman. 3,000 man ading ko. Tapag pa doktor ni bagat ko. Kanayon ti pa nagsakit di asawak. Ay, kaasimat ni Ipag. Ala, itod ko ti bulbulo da manong. Diyak pa'y may ikanan dananang kantatang iti kwartada. Takas to'y mutin ti mapaspasamak iti asawak. Ala, saan abale taad da ni Dona ijay. Patsyak adi na baybay ang dagiti dadakkel tayo. Tikit di asawam ti panunuta manong. Agyaman ak Elsa. Sapay ko matagimbagan. Tapno makabayad ak kadagiti utang ko kan ka, ading ko. Ay na, saan aday ta ti panunutam? Tikit di pa nang paagas mo iji asawam manong. At nakita da abataw iti apro ti amayo anak ko. Kat masapol ka no ama opera. Anya, kat mano-kanungay ti magastos iti operasyon, nanang. Ay, medyo dakkel nga road anak ko. At damat kit ita iduldulin ko, ngam kurang da ichay. Kasanungatan. Sapay adda ko magatangag. Ha, Damanong ben kan manang Elsa ngay. Inawagan yon. saan pa anak? Ay, awagan nyo ida at amang tadamot iti kwartada. Masapul a pagtitinulungan mi atallo ti magastos. Saan matla siyak ti anak yo? Anak yo mat ida. Isa masapul nga agtitinulong kami. Saan lamay may sa taggastos, nanang? Hello, nanang. Pasensya kay pailang ha. Tawan may pauit ko a kwarta. Tamasakit ti asawak. Okay laeng anak ko, maawatak. Ala, sapay ko mga rod tagimbagan ti asawam. Uwan nga rod, nanang. Ado pa yung ti utang ko kan Elsa. Angam, awagan nyo na ta. Barang adama ited na. Friend, agpabulod ka man pa iti kwartan. Ay ala, sa nga ribo lang ti kwartak dito ay. Adda ngamin binayadak edi kalman. Angam ala Alamon to'y nabatbati a kwartak Ni, anya ngayon ti allowance mo, no itod mo dayta. Ay na, siyak ti bahala. Nalaka lang a discard yan dayta. Angam mapay, kasla ka na yun kamutan a maawanan iti kwarta, friend. Pangip-ipanam iti sweldom. Ut-utangan ni manong ko, friend. Tagpapaagas di asawa na. Kan masapul ang maopera ti amami. Iso ang kasapulan mi ti kwarta. Anya! Ay sus! Sapay na ira ng awan takwar ko. Angam, apay no kasaritam ni boss ta bumalik ka. Kuyugan nakman nga rod, friend. Manutimpaw it ni manang, nanang. 3,000 pesos lakan o tinadiskitar na anak ko. Hinutang ka nung amin ni Manong mo, jay sweldo na. Anya? Ay, grabe mo ti kinaimot na gidya kakapsat ko.
Sana gaputada na talga na trabaho ka kat ipabaklay damot amin kanya kung ti responsibilidad. Tumulong da kumamot Gaputa siyak ti kabalayo. Siyak mat amin ang tinamnamahan damang ipaiti kasapulan nyo kani tatang. Madimat Saan mat nga itag na nayon kat singlak? Kasanon no makiasawa ak tumatan. Kat addan to nanak ko. Siyak pa'y lakad tinamnamahan nyo amang ipaiti amin na kasapulan nyo. Aw-awatam latta kumaan dagiti kakabsat mo. Tabasit lang amin ti swelduda. Kan pasensya ka matan. Tasaan mi mat anagayatan ti panagsakit ti amam anak ko. Nimot nga min tatang. Ure ang muda bawal kadakwada kanandalata. Kita anda kumamot dagiti kan kanandatan Narikat tagsapuli ti kwarta. Sana mapidpido ti kwarta. Oray saanan bakit? Di ako nagpa-opera. Anya asahan numabaybay ang data, mas delikado. Kababain ka ni Dona. Mapasubo nga gastos. Awan kwarta tangaramatan ta. Imbag anamot nga grubwat ta itay saan aya. Kasjay ti panagsasauna. Aw-aw atemuhon lakay. Anya nga ay nakarubat kayon, hintayon. Wala agrubwat kan. Tapnusan nga agungot di anak ta. Daras lakay. Hello, Donna. Kumusta ni tatang? Agawid ka man manang. Tamay mo man kitaan dananang kan tatang. Ada trabaho, jak makalangan iti trabaho. Ay, adamot trabaho ka ading ko. Ay na, panawa mo day tatrabaho, tanagbasit tumatlat sweldom. Ha? Umay mo kit di bantayan dananang kan tatang. Anya matikastan, siya kaminan. Siya lang arot tagas-gastusan. Siya pa'y lati mga sikaso kadakwada. Saan kumamatakas na ti style yu Iasa yung matamin kanyakon. Makitinulong kayo matamanang. Ala, bayam. Agpakadaak iti boss ko, Donna. Nagbaliwan ti ugali di kapsat tamanong. Ngimaton ti purwana. Nagsakitan ti panagsasauna. Naglaw ko matday ta, Elsa. Imawag matla kanyak. Agkakasakit agiting bagbagana. Anyan. Saan matakas di iti ni Donna? Nagbaliw matan. Kasla saan nga iso tay kabsat ta iti anak makin nakasingsingpat. Nagbaliw iti nakaadalan. Itatan na opera kayon, tatang. Kitaan nyo mat ngamin dagitikan kanan nyo Gan ko na ti doktor at anggadan nyo imbag ti sugat yo. Tapno sana mabriat ti dait na. Sana natangkan ti ulo yo, ta sana da kayo tagas-gastos iti panagpagas yo. Way, anak ka. Sana gaputa di adalak. Nga da natalga da trabaho kat namnamaan nyo matan ti sweldo kapag paagas yo. Sana may sa anak yo. Talo kami. Iso asaan ko malasyak ti pagdawatan nyo iti kwarta. Nang runay tatadan nobyok. Makiasawa ako ni ti mabit. Ala, husto day tan Donna. Di mon pagsawan ni tatang. Ta saan na anagayatan ti panagsakit na. Saan ko pagsasawan manang? Ibagbagak laeng. Ala, mapan kan iti trabahom. Ta siya kun ti makaamo kadananang kan tatang. Ni, apay nga gim impake ka, Donna. Papanam? Agdan na kami ni tinobyok manang. Anya? Pagdanaan nyo ngay. Agabang kami ili. May mayat no madayuak. Tapno mayat dayuak iti responsibilidad nga impaako yu kanyak. Anya? Apay, di kay pa'y agkasar iti nobyom, sakbay ng agden na kayo? Di man pakibiyangan ti may papanitinobyok, tabiyag ko da ito manang. Anyan. Talaga asabalin ti ugali ti kapsat mi. Manipod na addaan ni iti trabaho. Nagbaliw matan ti ugali na. Anya, agabrod ka ko nam, Elsa. Wan tatang, tadamang tulong kanya kagayem ko. Iso ti makaamo iti amin ang magastos. Sayang day no paluspusak. Day ti laang ti amok awagas, tapno makatulong kada kayo. Awan na ilupas ko a kurso. Iso nga agabrudak laangan, tatang. Ay kat nasaya at ano agabroad kan manang, tapno makatulong kamat kanyak. Wan Donna, takababain mat ngagpaysukan ka. Maibusan piman ti kwartam.
Gapo ka tatang ka nanang. Iso apasensya ka lakuman, ha? Sapay ka na yun ang maulaw ni nanang. Tsak amuan niya mo ti sakit na. Ay, gastos manen. Ala, di ka madanagan. Syakton ti mang ipa-check up kininanang. Kat di ka madanagan. Tadi kam agdawat iti kwartam apag pa-check up na. Syak ti makaam mo nga agdiskitar, Donna. Hello, Manong. Di mo't nalaing kan nga agmaneho. Well, Elsa, siya ti mangiman maneho, iti may sa attractibus me. Kayat mo ti umay dito abroad. Tulungan ka, Manong. Driver ti applyam dito eh. Dakkel ti sweldo. Ha? Eh, kito na. Alaman nga ron atin ko. Kayat ko Hello, anak ka. Kumusta kayo ni tikabsat mo dito abroad? Nasayahat kami dito ay tatang. Kanayon kami nga agkita. Nagsweldo kami. Iso nga agpaw-it kami manan iti kwartayo kininanang. Agyaman ka may, anak ka. Wen gayam, napagnungwan mi kini Manong Ben amang tangdan kami iti babaunin nyo di tabanay. Anya, apay masapol pa ilang aya. Wen atatang, tapno adakad kadwayo kininanang. Ken tapno adag luto iti kaninyo. Kas kada mangilaba iti murang nyo. Eh, kabaylan mi pa ilang aramidan dagita. Isupa iti panangdan nyo iti katulong. Basta manangdan kami. Addan natulag ko nga umay di tabalay, tatang. Ha! Papa Namlam. Kasangsangpat mo lang ang pumanaw ka manen. Ako, nalipat ti may sa cellphone ko di palay. Inaksubdian daw na. Anya? Sige, sir. Diliwan nyo dagit abalang kantes. Ma'am. Oh, Glory! Apay nga dakadwa mapulis! Di ko na. Yak matuntun to'y umok yung iti babae. Agpulo kayo itan. Ha! Nakaawang ka, Madonna. Kumusta? Naimbagman ta nakalagip ka nga imawag, ading ko? Uwan manang. Bumulod ako maiti kwartam. Nabayagan nga awan trabaho. Tapi naikat na ti asawa ti ex ko iti trabaho. Kat aging gaita. Marigatan na nga agaplay iti trabaho manang. Ala, orayom ti ipawit ko ang kwarta, Donna. Angam no kayat mo, tulungan da ka nga agabrod. No awan ma-applyam at trabaho dita. Ha? O sige, kaya't ko manang. Agyaman na kada kayo manang Elsa. Manong Ben, tinulungan da ka makaumay dito abroad. Kasta tiya kakabsat ading ko. Agtitinulong itirigat kang ginawa. Pakawanan da ko ma. Gapoy ti ugalik iti kalabas. Naamiris kong tibidot ko. Agyaman nakta nakaamiris kan, ading ko. Ala, pagadalam dagita na pasamakan ka. Amom ton tirumbang kan saan iti sumaruno. Ay na! Nagigida na nagbakasyon nagiti talungan naktabak ay. Wan nga road lakay. Ay na, kailiw da kayon nga anak me. Kailiw da kayo nanang, tatang. Kailiw da kayon. Oh, adto ti pasarabok kada kayo nanang. Tatang, kan adto ti kwartayo oh. Ay Ah, na, ay. kwarta da gusto yaw awat mo anak ko. Kat kasangsang patyo pa ilang. Pakawanan da ko mananang. Tatang, no pinakitaan kayo iti sana na saya at iti kalabas. Ipatpatag kayo at dadakkel ko. Saan da ka aginura, anak ko? Inaw-awat milatan, dagidi adyar mo kada kami. Taamo me ang makaamiris kan tumot lang. Patpat ganda ka mat, anak ko. Da kayo nga anak me. Patpat ganda kayo amin.